ljeto 2002. godine pojavio se snimak iz Štokholma koji će zauvijek promijeniti kulturu motociklizma. Vozač u crnom kožnom odijelu s licem skrivenim iza zatamljenog vizira provlačio je svog GSX Era 1000 kroz gust saobraćaj brzinama većim od 270 km/h. Bez registarske tablice, bez identiteta, samo jedno ime na DVD-u. Ghost Rider. Tokom narednih 10 godina ova anonimna figura postala je najzloglasniji motociklistički odmetnik kojeg je svijet ikada vidio. Objavljivao je snimke ilegalnih vožnji koje su djelovale nestvarno, izbjegavao je policijske potjere koje su realno trebale završiti zatvorom i postavljao brzinske rekorde koji su prkosili svakoj logici. Njegovo pravo ime je Patrik Furstenhoff. Rođen je u Švedskoj 1968. godine. Danas u kasnim 50-im i ovo je njegova priča. Prije nego što je postao legenda, postojao je samo vozač Patrik Furstenhoff i nije bio neki vikend vozač koji je slučajno postao poznat. Bio je bivši profesionalni trkač, vrhunski mehaničar i član elitnog Swedish Willy tima. To je grupa vozača koji guraju motocikle do krajnjih granica. Do 1999. godine Patrik je već ušao u historiju. Na stazi Bruttingthorpe u Engleskoj vozio je turbopunjenu Hondu CBR 1100 XX Super Blackbird i postavio je Guinnessov rekord za najbrži wheelie od 307,86 km/h na jednom točku. Taj rekord i danas dan stoji i nikoga još nije oborio. Ali Patrik Furstenhoff je imao drugačije ambicije. U Štokholmu je tada postojao popularan video o automobilskim trkama pod nazivom Getaway in Stockholm, koji je tvrdio da prikazuje stvarne policijske potjere kroz švedsku prestolnicu. Patrik ga je pogledao i nije bio baš impresioniran. Kako je sam rekao, policajac je zapravo bio bodybuilder u širokim hlačama. To nije bilo stvarno. Zato je odlučio pokazati kako izgleda prava stvar. Autocesta E4 povezuje Štokholm i Uppsalo, ukupno 68 km puta. Većina vozača tu dionicu pređe za oko približno 45 minuta. Patrik je imao drugačiji plan. Na serijskom Suzuki GSX Aero 1000 prešao je tu relaciju za 14 minuta i 55 sekundi. Prosječna brzina bila je 273 km/h kroz špicu, dok su se automobili sklanjali s puta. Taj video je nazvao Ghost Rider The Final Ride, sugerišući da će to biti njegov posljednji film. Prevario se. Ono što je Ghost Ridera razlikovalo od drugih uličnih trkača nije bila samo vještina, već inženjering. Da bi razumio njegove motocikle, moraš razumjeti i njegovu legendu. Za gradske vožnje, provlačenje kroz saobraćaj, policijske potjere i urbani haos, Patrik se oslanjao na svog Suzuki GSX Era 1000, posebno K5 model koji se pojavljuje u više njegovih filmova. Kasnije verzije su imale čak i turbinu i preko 280 konjskih snaga. I to su bili precizni motori, dovoljno lagani da prolaze između auta, a dovoljno snažni da nestanu u sekundi. Ali za čistu brzinu i pokušaje obaranja rekorda bila je potrebna druga zvijer. Suzuki Hayabusa, prva generacija, postala je njegovo oružje za maksimalne brzine i ekstremne wheelie vožnje. Prvu verziju prepravila je švedska tuning kuća MC Express, koja je proizvodila 417 konjskih snaga, ali Patrik je htio više. Druga verzija je bila Street Fighter prerada sa nevjerovatnih 499 konjskih snaga na radilici. Na 98-oktanskom gorivu i 1,2 bara pritiska davala je 439 konjskih snaga na zadnjem točku. Kada su ga pitali da li su testirali više, rekao je: dizali smo je i na 500, ali na toj snazi u tom trenutku nismo imali rješenje za hlađenje koje bi tako brzo stizalo da ohladi motor. Ove specifikacije zvuče kao neka naučna fantastika. JE turbo klipovi, Yoshimura pregaste, 8 injektora, Ohlins ovjes naprijed i nazad, šestoklipne ISR kočnice, PVM felge. Ovo nije bio motor, ovo je bio projektil na 2 točka. Na snimcima širom Europe Patrik je ovu mašinu vozio brzinama koje većina profesionalnih trkača ne bi pokušala ni na zatvorenoj stazi, a kamoli na javnim cestama. Ghost Rider nije postao poznat samo zbog brzine, već zbog mjesta gdje ju je postizao. Ne na stazama ili pustim cestama, već na javnim autoputevima u saobraćaju, u nekim od najzagušenijih gradova Europe. I evo nešto što većina ljudi ne zna. Veliki dio snimaka nije nastao u Švedskoj. U Parizu je vozio Periphery Q,
poznatu pretrpanu obilaznicu oko grada. Vrijeme 9 minuta i 57 sekundi. To je bio homage legendarnom francuskom uličnom trkaču Le Prince Noiru, koji je isti krug završio za 11 minuta i 4 sekunde 89. godine. Patrick ga je nadmašio za 1 minutu 7 sekundi u gušćem saobraćaju. U Holandiji je vozio od Rotterdama do Amsterdama oko 70 km za samo 20 minuta i 32 sekunde. U Njemačkoj je koristio neograničene dijelove autobana i vozio Nürburgring tokom turističkih termina, snimajući materijal koji je postao legendaran među motociklistima. I uvijek se vraćao u Švedsku. U filmu Goes Crazy in Europe iz 2004. godine ponovio je vožnju do Uppsale, ovaj put za 14 minuta i 53 sekunde. 2 sekunde brže uprkos još većoj gužvi. Do 2011. godine u Ghost Rider 666 zabilježene brzine na javnim cestama dostizale su 360 km/h na mjestima gdje bi jedna greška značila trenutnu smrt. Policijske potjere nisu bile režirane, bile su stvarne. Švedski zakon je otežavao bilo kakvo kažnjavanje. Njihov zakon tada je glasio da bi neko bio osuđen za saobraćajni prekršaj mora biti uhvaćen na licu mjesta. Bez tablice, bez lica, snimak nije bio dovoljan dokaz. Furstenhof je to znao i koristio je to bez milosti. Jedna od poznatih potjera pobjegao je od 6 policijskih auta, 2 kombija i helikoptera. I sve to je zabilježio sa svojom kamerom na motoru. Ali najluđa potjera nije bila na motoru. U Subaru Imprezi STI od 350 konja kroz Štokholm vodio je više policijskih vozila kroz grad. Policija je pokušavala da ga izgura s ceste, patrolna vozila su se sudarala tokom potjere, a neki policajci su išli direktno prema njemu pokušavajući ga zaustaviti. Na motoru su pokušavali još ekstremnije stvari. Postoji snimak gdje policajac pokušava fizički skinuti ga s motora dok on vozi na jednu točku prema blokadu. Ipak, uprkos stotinama snimljenih prekršaja, prekoračenje brzine, opasna vožnja, bježanje od policije, vlasti nikad nisu uspjele dokazati slučaj bez identifikacije vozača u trenutku. Njegova maska je radila. Nakon 2006. godine nešto se promijenilo. U intervjuu za Motorcycle News United Kingdom Patrick je dao nagovještaj zašto. Imao je malu djecu. Gurao je granice dalje nego što je iko mislio da je moguće. U jednom trenutku je rekao da želi stati, ali nije mogao odoljeti još jednoj vožnji, još jednom rekordu. Film Back to Basics kasnio je od decembra 2006. do februara 2008. zbog oštećenja originalne trake, pa su morali ponovo snimati scene u Španiji. Razmaci između izdanja postajali su sve duži. Godine 2012. uradio je nešto neočekivano. Poklonio je svoju Hayabusu od 499 konjskih snaga putem online lutrije. Mašina koja je definirala njegovu legendu završila je kod nasumičnog fana. Odmah su krenule glasine o njegovoj smrti i sve su bile netačne. Važno je razdvojiti činjenice ovdje tokom svih ovih godina. U Ghost Rider projektima učestvovali su i drugi vozači, asistenti, snimatelji i stunt rideri. Joachim Karlsson, poznat kao Iceman, povezan sa Swedish Twilly timom, poginuo je na Isle of Man TT-u 2005. godine, ali Patrick Furstenhof je živ. Već početkom 2000-ih njegov identitet je postao javno poznat. Motorcycle News objavljivao je intervjue s njegovim punim imenom, njegovi društveni profili otvoreno su ga predstavljali kao Ghost Ridera. Ipak, bez hvatanja na djelu, zakon nije mogao ništa. Njegov YouTube opis glasi Only copies have died. Danas se Patrick Furstenhof približava 60. godinama života. Njegov Instagram profil ima preko 22.000 pratilaca. U oktobru 2022. tačno 20 godina nakon originalne vožnje za Uppsalu, objavio je Uppsala Run 2022 4K. Omaž videu koji je sve započeo. Ista cesta, ista crna oprema, samo vozač malo stariji, ali i dalje prosjek preko 250 km/h. I danas se raspravlja da li su vožnje bile stvarne, da li ih je vozilo više ljudi, da li je moguće da čovjek uradi ono što se vidi na snimcima. Odgovor potvrđen godinama snimaka, rekordima i intervjuima jeste. Jedan švedski mehaničar, jedna obsesija i niz turbomotora koji su prkosili zakonima fizike. Ono što Ghost Rider dokazuje je to da brzina nije sigurna, a to su dokazali i mnogi drugi koji su baš njega kopirali i koji više nisu među nama.